filmaren aurkezpenera, A Journey in Spring, atal ofizialean dagoena. Eta filmari buruz hitz egiteko, hementxe ditugu zuzendariak eta aurkeztu egingo ditut. Luis Roncero dago gure itzultzailea, beti bezala, eta ondoan. Zhu Huaipeng, zuzendaria, eta Ping Wenwang, zuzendaria ere bai, eta ekoizlea. Ez dakit jadanik alderarik ote dagoen. Sí, ahí tenemos una. Bai, hor dugu galdera bat. Tardes. Kaixo, arratsaldeon. Niri gustatuko litzaidake jakitea, atentzioa deitu dit filman zehar, uraren hots etengabea urjaizia, itsasoa, funtzionatzen du kola bat, bezala pegamentu bat bezala film osoarentzat. Jakin nahi nuke ea zentzu hori eman nahi diozuen uraren soinuari. Bai. 一直以来都有水的声音啊，水声、瀑布啊、雨声啊、海洋的水。他说，显得很像胶水，从头他用这个词，好像在电影就是可能粘在画面上的意思吧？他是不是这个意思啊？水声的一个含义是什么？要讲吗？谁讲？你们可以分开回答。一人讲一套。对，我们这部片是设定是在台湾的北部一个很潮湿的山上的海边的家，然后那里就是冬天很湿冷，所以它又靠海，所以会有很多水的声音。然后除了那个水的声音之外，我们的声音方面也是就是在抽象上。有蛮多互相呼应的地方，像是钢琴或是别的声音，就是用那种比较抽象的方法再放在这个电影里面。La película está... Filma garbatuta dago Taiwango iparraldean, mendi gune batean, oso hezea. Neguak oso ezeak dira euri askorekin, eta uraren zarata asko dago itsasoarena eta eskualdeko euriarena. Gero gainera, beste soinu batzuei ere, arreta eman digu, metalei eta beste elementu batzuei. 我们设定这个故事拍摄，希望是在台湾的春天开始的时候。那台湾在那个季节，就是会常常有下雨。结果我们在拍摄的时候，真的里面的好几场雨，就是真的在拍摄的时候就这样降下来。其实有时候我们设定原本可能那个戏不一定是想要让它下雨，但是在拍的时候就常常这个天气就像是我们想表达的，就是。捉摸不定，然后是没办法预测的。那我们就把这个雨就记录下来。Empezamos a grabar en primavera. Hasi ginen udaberrian filmatzen. Udaberri hasieran, garai hartan euri asko egiten du Taiwanen, eta hain zuzen ere filmaren zati askotan euria hasten du erruz. Eta egia esan, gauza ustekabeko bat izan zen. Ez genuen filmatu nahi euria egiten zuenean, bezik eta euria egiten zuen besterik gabe, eta horixe da eman nahi diogun zentzua filmari, bizitza ustekabez beterik dagoela. Bai, hemen galdera bat. Kaixo, asko gustatu zait filma, eta aprobetxatuz kidek egin duen galdera, jakin nahi nuen ze puntutaraino, ea horrela den, ea izan duzuen harremanik, edo inspiraziorik, edo elkarrizketarik egon den Chaimin Lian zuzendariarekin. Risi
koarekin, ze hor lan batzuk dauden soinu testuretan oso antzemangarria. Hori da gelditu zaidan zalantza. Txamilan filma? Bai, esan duzu? Bai. 就是你们跟蔡明亮老师有没有合作，或者有没有参考他的作品？他刚提到那个电影，他说有就是跟声音，就是处理声音的方式。我想知道你们是不是参考了这个，跟他有互动？哦，我们没有跟蔡明亮就是一起拍过片，对，但是我们也蛮喜欢他的作品。这部片我们的声音设计是一个法国的声音艺术家，叫做 Yannick。然后 Yannick，就是他一直以来是在做台湾田野录音或是声音方面的声音艺术。然后还有什么？就是我们会跟他讨论怎么处理这部片的声音，然后用一种比较自然或是比较细致的方式对待这部片的声音。No hemos trabajado con Tsai Ming-liang directamente. Tsai Ming-liarekin lan egin dugu zuzenean asko miresten baitugu. La persona encargada del sonido Soinua zarduratu den pertsona, un técnico francés. frantziar teknikari bada, Yannick izena duena, Taiwanen bizi dena, eta bera arduratu da soinu lanak egiteaz, bera soinu teknikaria da. Eta beraz, etengabe komunikazioan egon gara berarekin, eta horrela soinuaren tratamendua ahalik eta naturalena izan da. Hola. Kaixo. 我个人很喜欢蔡明亮的作品，但是在拍这部片的时候，不会特别去想着他的作品。我们在拍的时候有一个共识，是我们想要去凝视这个角色，然后把摄影机架着，然后算是长时间的去观看它，然后不带任何批判。完整吗？应该可以吧。你说长时间拿着这个相机，就是长时间在那个 camera fijada， 就是干嘛？就是那个不动的摄影机放着，然后长时间的凝视那个角色，就像是一个旁观者在看一样。Ella ha dicho, Pingüen ha dicho que Pinguanek esan du, no había pensado en ez zuela pentsatu bere obran film hau egin aurretik, eta badagoela formula bat erabili dutena filman, kamera estatikoki utzi leku jakin batean, eta gero, grabatzen utzi, behatzaile bat balitz bezala denbora luzean. Inolako kritikarik egin gabe, edo pentsatu gabe kamerak zer egin bertzuen. Hor, beste galdera bat? Bai. Kaixo, nik galdetu nahi diet, ze ikusi dute prestakuntza desberdina dutela, kazetaria bata eta bestea arte ederrak. Nola sortu da lankidetza hau, eta zergatik hain zuzen ere historia honen inguruan zerk elkartzen zaituzte? 发现知道你们两个的背景不太一样，就是有一位是走电影方面的，另外一位是美术。一开始你们两个开始合作的时候是怎么形成？然后为什么是针对这部电影这个故事，为什么让你们两个一起合作？要换你先吗？换我先吗？哦，好啊。我跟子慧是在差不多在开始差不多我们认识以后，很快就一起拍了这部片，然后是一个很奇妙的缘分。我们发现我发现就是我们两个对电影就是都有很深的
我们都很爱电影，然后我们常常讨论电影。突然就是有一种，你叫什么？灵光一现，觉得我们很适合一起拍电影。Cuando poco después de conocer a Zihui ezagututa gutxira, hasi ginen film hau egiten aurrez iragarritako topaketa magikoa izan zen. Eta bioi gustatzen zaizkigu filmak eta asko hitz egiten dugu horren inguruan. Izan da patuak ekarri duen zerbait, aurrez ezerreta zegoen elkar ezagutuko genuela. 对，就是我们两个认识的时候，他想要认识一个会看艺术片的朋友，然后我刚好是一个几乎只看艺术片的朋友，所以我们就是一直聊天，然后也很自然的在聊天里面讨论这个电影怎么做，或是要怎么继续下去，就是自然的一起开始工作，因为大家都很喜欢电影。Precisamente Penguin estaba intentando... Hain zuzen ere, Penguinek adiskide bat aurkitu nahi zuen. Benetan filmak artistikoki aztertzen jakingo zutenak eta independenteki lan egin nahiko zutenak, beraz denbora asko eman genuen filmei buruz hitz egiten eta bioi gustatzen zaigu asko zinema, beraz kolaboratzen hasi ginen. Bai, beste galdera bat hor? Bai, zerbait erantzi nahi du. 就是我过去的作品是比较 focus 在故事 storytelling。那这次跟子慧合作，他带给我非常大的启发，因为他艺术家的背景，他很注重materials， 然后很注重里面的作品的精神性。然后我们一起合作以后，我们开始关注很多，我以前是觉得是在拍看得到的东西，然后现在觉得是在拍一些看不到的东西。Mis trabajos anteriores... Nire aurreko lanak oinarrituta zeuden batez ere istorioetan, historia kontatze horretan. Eta Txehoi ezagutu ondoren, heziketa artistikoa duenez gero, oinarritu egin naiz beste alderdi batzuetan edo zentratu naiz beste alderdi batzuetan, eta berak ekarri dit eszenara materialen garrantzia, lanaren espirituan beste ikuspegi batetik. Beraz, lehen egiten nituen ikusten ziren gauzei buruzko filmak, baina film hau egin du ikusten ez diren gauzen inguruan. Aprobetxatzen dut elkarrizketa hoiei buruz egin diren iruzkinak, erreferente hoiek ateratzen joan direnak beren elkarrizketetan. Ea partekatu dezaketen ze zuzendari edo margolari behar da ateratu diren elkarrizketa horietan. Hau da, Holmes and Soren kasuan, galdetu ziotenean zer referentziak zituen, Sesan bezalako margolariaren erreferentziak ematen zituen. Ez dakit elkarrizketa horietan ere aterazinen erreferenteak ez bakarri zinematografikoak, baita artistikoak ere bai. Eta gero ere baliatzen dut aukera beste galdera bat egiteko. Hau da, filmak grabatzen den lekua, hau da, hor egon daiteken oinarri erlijioso espirituala, ze filmak badu parte bat lotura egiten duena espiritualarekin. Ea pixka bat kontatuko diguten zen nire mendebaldeko ikuspegitik, nabaritzen dut kosta egiten zaidala batzuetan unibertso horretan sartzea, hau da filman marrazten den unibertso horretan sartzea. 第一个问题是，你们刚刚有讲到你们两个认识的时候就开始讨论电影啊，然后他想知道讨论电影的过程中，出现了什么样的什么导演啊，哪些导演啊，
电影方面或者艺术导演啊、画家或者是艺术家，可不可以提一下一些人名啊？这是第一个问题。第二个问题是他关于电影的这个比较灵性啊或者宗教性的这个部分啊，他说好像电影里面有跟灵性的链接很密集啊，那他想很紧密，所以他想知道，因为他从西方人的角度来看，他有点没有办法完全理解这个灵性的部分啊，不知道你可不可以探讨这个宗教灵性的这一块这个主题？但是他有提到那个，就像那个仪式那些吗？还是仪式没有，就比较灵性的部分。spiritual 就是灵性，就是神。对。谁先？你要先吗？你先。我们讨论过很多，那我就讲比较印象比较深，我们一起去看阿莫多瓦那部叫什么？痛苦与荣耀。有一部我们一起去看，我印象很深是阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》，还有那个所有的美丽与血泪，去年威尼斯金狮奖的那部纪录片。他问的是关于这部片的那些导演。他问的是导演，我们一起讨论，你们一起讨论，就是一起喜欢的导演啊。哦，跟这部片有关还是没有关？不一定，他想知道你们就是对你们影响比较深的那些导演。哦，对我们影响比较深。艺术家，艺术家也可以啊。要补充。哦。就是在拍这部片，我有提出一个概念是瓦比萨比，就是什么概念？瓦比萨比，侘寂。瓦比萨比，你知道侘寂吗？日本，应该是从禅宗来的。啊。对，从禅宗来的。然后，瓦比萨比是比较在讲面对自然的不完美啊，或是生命的不永久，还有什么？还有面对残缺的美，就是它是一个可以欣赏残缺的美的一种哲学吧。然后它跟禅宗有关，也很深的影响这部片，或是我个人的思想，或是对艺术的看法。然后还有什么？还有一个东西比较接近那个精神的，就是我希望这部片可以呈现一种蛮慈悲的角度在看他们的生命。然后还有这部片我们在拍的时候，也有给摄影师看那个关于一种德国表现主义的一些图，就是我有拿表现主义的图给摄影师看，当一些参考。表现主义。表现主义的英文。没听过这个。expressionismo。对。还有一个王雅慧，还有一个艺术家叫做王雅慧，就是我们有拿他的一个作品给摄影师看，就是在跟他讨论一种观看的角度，很像是一个幽灵在他家凝视着他们的生活。那王雅慧那个作品大概就是一个老房子里面有一朵云在飘，然后摄影机是跟着那朵云在那个房子里面游走。我可以回答，只要以他的为主。我先讲这个部分。王雅慧，台湾的画家吗？台湾的艺术家，他刚过世。Voy por partes, luego van a añadir más. Bueno, zatika kontatuko dut gero gauza gehiago erantziko bai dituzte. Pinguanek esan du asko hitz egin zutela, film askoi buruz hitz egin zutela, zuzendaria askoi buruz, eta Almodobarren film bat aipatu du.
txineraz ikusi du sufrimendua eta harrokeria. Gloria, Dios. Y Gloria. Eta gero, hitz bat esan du japonieraz, wabi-sabi, eta budismo zenaren barruan, ideia da perfektua ez denari aurre egitea, hau da, betierekoa ez den horri aurre egitea, filosofia hori oinarritzen da edertasuna estimatzean, inguruan dugun edertasuna estimatzean. Eta beste gaietako bat, lanean agertzen dena, hau da bizi moduari begiratzeko modu bat, errukiz begiratzea alegia. Eta gero, eta Taiwango artista bat Wang Yahui da, duela gutxi zendu dena, eta kuadro bat bada artista honena, agertzen dena, espiritu alderrai baten antzera, bai, bideo bada, ez da margolan bat, eta mamu alderrai bat bezala agertzen da bere etxean, eta hori erakutsi egin zioten argazkilaritza zuzendariari berak ikusteko. Erakutsi nahi du arima bat, espiritu bat bere etxean dagoena eta bereiekin bizi dena gero ere esaten du espresionismoak ere eragin handia izan duela beregan, hori izan da lehen esan duen azken gauza. 想用他的回答为主就好。可以回答说我们一起看过很多电影。不用了，没关系。 Esaten du film asko ikusi dituztela elkarrekin. Sí, tenemos allí otra. Beste galdera bat, bai? Lehenbizi bat hor eta bai, Wang Yahui, Y-A-H-I-U-I. Ui, ezakit oso ondo nola idazten den. Bai, beste galdera bat, orain argazkilaritza hitz egin dute. Eta jakin nahi nuke nola izan den filmaketa 16 milimetrotan. Eta erabaki artistiko hori zergatik, hau da margolana agerian ustea, ikusten analogikoan filmatua dagoela eta jakin nahi nuke zergatik. Eta bigarren galdera bat izango litzateke, joan den egunean, prentsaurreko batean, Puanen prentsaurrekoan, bi pertsonak ere zuzenduta, zuzendariak Benjamin Ezjatek esan zuen mundu guztiak filmak zuzendu barko lituzkela binaka. Ze hori dela pixka bat odei ertza irikitzeko modu bat, eta kontraste handiagoa izateko modu bat, eta pixka bat pertsona bakarraren diktadura, bazter batera usteko diktadura kakotxartean. Nola banatzen dute elkarren artean lana batek gehiago begiratzen dio eszenaratzeari eta besteak antzezleen lanari edo nola da? 这跟你们拍摄的方式有关，为什么用胶片的方式，不是用那个数位的？然后他看过电影，发现上下就是有一条，就是好像上一个画面跟下一个画面的那个，他为什么就是选择要留下来那个部分啊？第二个问题是，他说看过一部电影，然后那个导演也是2个人一起合拍的，那个导演说就建议大家要有机会的话，就建议大家跟别人一起合拍电影，这样会比较开放啊，你的就是作品的这个就是衍生的这个可能性会比较多元啊，不会一直执着自己的这个想法。所以想知道你们2个当时怎么分配工作，分配这个。 上下的缝，上下缝交给你讲，它就是那个框，就是我们想要保留那个底片本来的样子，那就是想要强调它那个材质性。另外就是它上下有一点那个有点像反射，那是自然的。 然后我们就是照着原样保留下来，也保留底片的齿沟，
赤沟你知道？赤沟。然后还有什么？两个人合作。哦，对，两个人合作。就是有扩增戏，要不执着。两个人合作，我觉得就是学习的很快，互相学习蛮快的。有时候我们会遇到一个问题，就是两个人有不同意见，通常讨论就会有一个一致的想法，我们就继续往前做。就是有时候以拍片来说蛮方便的。好，先讲这个。respecto a la Eta filmari dagokionez, erabaki dugu analogikoa, zergatik egin dugun analogikoan? Bueno, erabaki genuen objektiboaren ezaugarri guztiak mantentzen, markoaren kasuan goian eta behian ikusten da ertz bat, isla bat ikusten da, hurrengo fotogramaren isla ikusten da. Hori erabaki dugu konserbatzea, ze horrela da formatua euskarria. Eta baita ere objektiboaren kakoak edo perforazioak, bai, filmaren zuloak ere horrela utzi dugu, ezakit filma ikusi duzuen, hor gorri kolorean agertzen da. Eta hori alde batetik, eta gero horrela utzi nahi genuen material hori. Eta lankidetzari dagokionez oso azkar ikasi dugu bata bestearengatik, eta iritzi desberdinak genuenean hitz egiten genuen. Eta berehala iristen ginen akordio batera. 我们这部片想表现，就是在现在这个时代，我们觉得，速度非常快，一切都讲求效率。那在我们出生的时候，其实还是底片的时代，但是现在已经全部都数位化。那我们觉得，我们跟这部片里面的主角，就是这位老男人一样，我们是很不舍这些过去的美好的东西还有情感，然后我们想把它保留下来。Ella comenta que Berak komentatu du, garai hontan, horren bizkor bizi giren garai hontan, dana berehalakoa den garai hontan, modernitate garai hauetan, eman nahi izan diote ukitu konservadore bat. Eta esaten du beraiek jaio zirela dena analogikoa zen garaian, baina handik gutxira dena digitalizatu egin zen. Eta protagonista bezala sentitzen dira, ez dute iraganarekin hautsi nahi. Oraindik ere garai horri atxikita egon nahi dute, beraz horregatik erabaki zuten analogikoki egitea. Bueno, amaitzen joan bar dugu, baina azken galderarik baldin badago, hor badugu galdera bat. Hola. Me ha parecido una película muy madura. Zuzai filmat oso heldua, opera prima bat izateko, bai termino formaletan eta baita gaiari dagokionez. Zentzu horretan galdetu nahi diezen izan den inspirazio iturria beren historiarentzat, beren irudimenaren asmakizun bat izan den, edo historio pertsonal hurbila den, edo baduten literatura oinarri bat, edo artistikoa. Eskerrik asko. 拍的算是第一部长片他认为这部长片的品质然后整个就是电影的内容都非常的成熟。那我想知道这个故事的来源，你们这个灵感怎么来的？是看过一本书有了这个灵感，还是个人的经历经验还是电影这个灵感，这个故事的灵感怎么来的？这部片有很大部分我想要讲是跟家人还有爱。对我来说，就是我跟家人的关系很紧密，然后很多台湾人也像我一样跟家庭的关系非常紧密。那我有一个蛮深层的恐惧是，就是有一天我会失去他们。所以这部片就是想要再讲这个事情。那我觉得生命它虽然我知道有一天我会失去他们，但是
我觉得生命它就是像这样，就是有时候来，有时候去，然后生命会有出生，也会有死亡。但在这个同时，我觉得有一些东西是很长的，会被保留下来。Ella comenta que Berak komentatu du, una de las temáticas principales de la película es gai nagusia filman familia dela eta maitasuna horiek dira bera oinarritu den gai nagusiak eta ze harreman duen berak familiarekin oso estua da, baita bezeta iguain da askoren antzera oso harreman estua du bere familiarekin oso hurbilekoa eta beraz beldur da haiek galtzeaz. Hori da filmaren gai nagusia ere bai. Hau da, badaki noizbait ezinbestean galdu egingo dituela filma bizitza da aurrera tatzera doan zerbait, jaiotza eta eriotza. Beraz, hori da berarentzat filmaren gaia. 有一些半尸的新闻，就是有一个人，比如说有人家里有人死掉，他没有把他拿去埋葬或是火化，就是放在家里陪伴他，就是时不时就会看到这样的新闻。就是这个故事有一部分是从新闻启发我们的，那另外情感层次就是，让我们想做就生命中很多时候会遇到很多舍不得什么东西离开的时候，舍不得你爱的人，或是你曾经拥有过的什么，就是在表达不舍这件事情。这个是促使我继续想要做下去这部片的原因，因为这是我们共同都会有的情感或者是情绪。Taiwanen askotan albisteak, gertakariak agertzen dira albisteetan, ez? Hilde diren pertsonen albisteak eta gorpua gero etxetan gordetzen dituzten pertsonen albisteak. Beraz, hau inspirazio bat izan da. Albisteetan askotan agertzen den gai bat. Hori gertatzen da Taiwanen eta batzuetan albiste da. Eta gero beste gaia da bizitzan batzuetan ez ditugu gauzak askatu nahi, maite ditugun pertsonak ez ditugu galdu nahi, eta sentimenduak ere eta emozioak kontserbatu nahi ditugu, beraz, askatu nahi izatearen joera hori ere bada filmako gaietako bat. Bueno, amaitu baino lehen, nahi nuke beste alderdi kultural bati buruz hitz egitea, ies egiten digulako mendebalekoei. Hau da, filma dena jokien hizkuntzan dago eginda, Taiwanen lehen zegoen hizkuntza, orain mandarina egon aurretik zergatik erabaki dute hizkuntza horretan filmatzea. 我是台语，用台湾话来拍摄的。那这个是中文进入台湾之前的台湾的语言啊。那为什么选择这个用台湾话拍摄？就是台湾话其实在台湾就是一个凋零中的语言，像我们这一辈的人，年轻人几乎都不讲了。在我父母小时候，他们家里也是会讲他们的方言。就是以前在国民党统治台湾之前，台湾是每个族群有不同的方言，原住民各族讲各族自己的话，那客家人讲客家话，闽南人讲闽南话。那在他们小时候在学校的时候，学校是规定只能讲中文，就是如果你没有你讲别的语言，你会被惩罚。那在这样的殖民教育之下，这个语言就渐渐凋零。就是我们也还是对这个一个跟父母辈有关的语言是有感情，然后他在离开我们。也就跟这部片一样，就是这个媒材或者是语言，或者是那个女主角过世，都是一种不舍。因为我们像我自己就是家里面都是讲台语，从小会听，但是我自己也不是很会讲。然后这个语言对我们来说就是一个跟家庭很直接的连接，所以在这部片里用台语去讲这个故事，它
才能最直接的表现出我们对家庭还有爱还有这些感受的想表达的东西。就是那个台语其实在台湾是比较草根的啊，对，就是那个它的背景。你要不要讲？你讲。然后因为就是刚刚只会提到这个历史，就是曾经那个国民党的语言政策去禁止台湾人说台语，所以台语曾在那个时候开始，它被视为是一种很草根的，然后好像比较不优雅的一种比较粗俗的语言。那我们反而是很欣赏，就是在讲这个语言的人，还有他过的生活，这样子一种你可以说也许确实有点就是我觉得是一种很草猛，然后有生命力的方式，然后我们想要把这个东西展现出来。Hokien taiwandarra edo mindanesek hainbat denominazio ditu, hizkuntzari Taiwanen hitz egiten da, eta desagertze prozesuan dago. Gaztea gero eta gutxiago hitz egiten dute, eta alderdi nazionalista txinatarra kolonizatu zuenean Taiwan, haiek iritsi aurretik, talde bakoitzak bere hizkuntza zuten, aborigeneak zeuden, hainbat talde bakoitzak bere hizkuntza zuen, gero Hakka zeuden, H-A-K-K-A izenekoak, talde etniko bat, Txina hegoaldetik datozenak, eta beraiek beren hizkuntza dute, eta mindanesak edo Fujian hegoaldetik datozenak, Hokian Taiwandarra hitz egiten dutenak. Eta une horretan, Taiwanera iritsi zenean, ezarri zuten politika izan zen, eskoletan bakarrik txineraz hitz egin zitekela, txinera ofizialean mandarinoan. Beste hizkuntza batean hitz egin ez gero, isunak jasotzen zenituen. Beraz, guk oso sentimenduz indartsua daukagu, maite dugu hizkuntza hori, desagertzen ari den hizkuntza hau. Eta baita filma honetan ere ideia honen berri eman genuen, eta Pinguanek esan du, etxean Taiwanera bakarrik hitz egiten duela, ez duela oso ondo hitz egiten, baina zalantzan jartzen dut. Eta beraientzat kontaktu bat dela familiarekin, maitasuna sentimenduak adierazteko modu da hizkuntza hori, eta baita ere hurbileko harreman hori familiarekin. Eta zijoak esan du hizkuntza politika, alderdi txinatarrak ezarritakoak, une horretan ideia bat transmiti zuten. Jokuina eta Taiwandarra askoz ere hizkuntza trauskilagoa zela, ez zela hain findua, ez zela hain kultua, eta ideia hori gelditu da gizartean. Baina guk, beraiek miresten dugu hizkuntza hitz egiten duen jendea, eta guretzat haiekin konexioa lortzeko modua da. Bueno, eskerrik asko, hemen bukatu behar dugu pentsaurrekoa, besterik gabe eskerrak eman bi zuzendariei hemen oteagatik, eta suerte guztia opatzea gaur gaueko estreinaldian. Gracias. Eskerrik asko.